Bakunzi ba Essence TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya wahariwe amakuru mu Kinyarwanda. Ngewe yabagezaho nkuko bisanzwe n'Imaniragaba Joseph. Duhere ku makuru y'ibivugwa hanze, ku nkuru ihutirwa cyane cyangwa se iri gucicikana cyane hanze ahangaha muri Ukraine. Perezida Zelensky yirukanye Minisitiri w'Ingabo. Oleksiy Reznikov, wari Minisitiri w'Ingabo wa Ukraine, yavanywe kuri uwo mwanya nk'uko byatangajwe na Perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky. Reznikov yakuriye iyi minisiteri kuva mbere y'uko Uburusiya butera Ukraine muri Gashyantare 2022. Ariko mu ijambo ageza ku gihugu buri joro, Perezida Zelensky yavuze ko ari igihe cy'imikorere mishya muri Minisiteri y'Ingabo. Rustem Umerov, wari umukuru w'ikigega cy'ubutunzi cya Ukraine, niwe wasimbuye Reznikov. Perezida Zelensky yagize ati: "Ntekereza ko iyi minisiteri ikeneye imikorere mishya n'ubundi buryo bw'imikoranire mu gisirikare na sosiyete muri rusange." Ibinyamakuru muri Ukraine biranuganuga ko Reznikov azagirwa ambasaderi wa Ukraine i London, aho yubatse umubano n'abategetsi bakuru baho. Uyu mugabo w'imyaka 57 yabaye kimenya bose kuva iyi ntambara yatangira muri Ukraine. Buri gihe yitabiraga inama mpuzamahanga n'inshuti za Ukraine z'iburengerazuba, kandi yagize uruhare rukomeye mu gushakira Ukraine intwaro. Gusa kumuvana mu mirimo byari bimaze igihe byitezwe. Mu cyumweru gishize, Reznikov yabwiye abanyamakuru ko arimo kureba akandi kazi afatanyije na Perezida Zelensky. Reznikov na Zelensky bakoranye cyane mu gushakira Ukraine intwaro ku nshuti zayo. Ibinyamakuru byaho bivuga ko Zelensky yamusabye gukora mu wundi mushinga yizeye ko azemera kujyamo. Inzobere zibona ko izo mpinduka zishobora kudahindura cyane uburyo Ukraine ikoramo urugamba, aho General Valery Zaluny, umugaba w'ingabo za Ukraine, ari we uruyoboye. Reznikov yirukanywe mu gihe hari igikorwa cyagutse cyo kurwanya ruswa mu butegetsi bwa Zelensky hagamijwe kwitunganya. Reznikov yirukanywe mu gihe hari igikorwa cyagutse cyo kurwanya ruswa mu butegetsi bwa Zelensky hagamijwe kwitunganya mu gihe iki gihugu gishaka uburyo bwo kwinjira mu miryango y'ibihugu by'iburengerazuba nk'ubumwe bw'Uburayi. Urutonde bw'uko ruswa ihagaze ku isi rwa Transparency International rushyira Ukraine ku mwanya w'116 mu bihugu 180. Mu gihe Reznikov ubwe adashinjwa ruswa, hari skandal za ruswa zavuzwe muri Minisiteri y'Ingabo mu kugura ibikenerwa n'ibikoresho bya gisirikare ku biciro bitari byo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, wari wungirije Reznikov Vyacheslav Shapovalov yareguye kubera ibikorwa nk'ibi. Byavuzwe cyane ko icyo gihe Reznikov nawe adahagaze neza ku mwanya we. Icyo gihe yavuze ko umujagararo stress yabayemo ugoye cyane gupima, ariko yongeraho ko we ubwe nta na kimwe yishinja. Minisiteri y'Ingabo kandi vuba aha yavuzwemo gufungwa kwa bamwe mu bakozi bayo bashinjwa kwakira ruswa y'abagabo badashaka kujya ku rugamba. Reznikov arasimburwa na Umerov uhagarariye Ukraine mu biganiro by'amahoro ubwo ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine byatangiraga. Uyu mugabo wahoze ari umudepite yarwaye ibyo baketse ko yarogewe mu biganiro byo gushaka amahoro muri Werurwe 2022, we n'umuherwe w'Umurusiya Roman Abramovich nawe wari waje mu biganiro. Mu itangazo yashyize kuri Facebook nyuma yavuze ko ibyo atari ukuri,
asaba abantu kutizera amakuru atagenzuwe. Avugana na BBC icyo gihe, Umurevu yavuze ko byasabaga ubutwari gushaka ibisubizo kandi yari yemeje kubona umuti wa politike na diplomasi ku bitero by'ubugome. Uyu mugabo ukomoka mu gace ka Crimea yabaye umwe mu bantu b'ingenzi b'intumwa za Zelensky mu mahanga ndetse no gushaka ubucuti bw'igihugu bya Islam. Kwirukana Reznikov bije mu gihe Ukraine gahoro gahoro iri mu bitero byo kwivuna nyuma yo kubona intwaro zigezweho ihawe n'inshuti zayo z'iburengerazuba. Gutera intambwe ku rugamba bigenda buhoro, ariko ku cyumweru abajenerali ba Ukraine bavuze ko ingabo zabo zameneye mu birindiro by'ingenzi by'Uburusiya mu majyepfo y'igihugu. Hagati aho Uburusiya bwatangaje ibitero byinshi bya drone byakozwe ku butaka bwabwo mu ijoro ryo ku cyumweru. Minisiteri yaho y'ingabo yavuze ko nanone ku wa mbere mu gitondo kare yahanuye drone ebyiri mu karere ka Kursk gahana imbibi na Ukraine. Roman Stravoit, guverineri wa kano karere, yavuze kandi ko ku cyumweru ibisigazwa by'indege ya drone byateje umuriro mu nyubako itari yo guturamo mu mujyi wa Kurachitov. Uburusiya nabwo mu ijoro bwagabye igitero ku cyambu cya Izmail, kimwe muri bibiri bikomeye bya Ukraine ku ruzi rwa Danube gifasha kohereza ibinyampeke. Icyambu ku ruzi rwa Danube byabaye by'ingenzi cyane kuri Ukraine kuva muri Nyakanga, ubwo ubwumvikane bwo gukoresha ibyambu byo ku nyanja y'umukara bwahagararaga. Moscow imaze gukora ibitero byinshi kuri Danube kuva yakwivana muri ubwo bwumvikane bwo gukoresha ibyambu by'inyanja y'umukara. Turabashimiye abakunzi ba Excellence TV kubwo gukurikirana amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Murakoze, nakagaruka.